بۆ بیرانینە چلۆژیە شەواتا ناوەندا تەندروستی ئاتا خامەیسەلون 15 پارتیên siyasî çalakiyek li ber dergehê navendê li dar xistin. بوما ليفكر ما خست ام حركه ببينن ام يعني على الاقل ام كاربن دفي روجا هذا بيرانينا وادا تشروجيا وادا ام الدركه بجفن بيرانينا وا ام بكنيك دفردا بارتينا جي استجابه كر واريكاري مركرن وامدكار بونجي وكسنا جي ادبيجم ديسا مخابن ناري كاربون مرا Li gorgotina ku bi zimanê Kurdî û Erebî bi navê 5 partiyê siyasî hat xwendin, ev çalakiya wan bi zavek bû ji bo hevnêzîkirina aliyên siyasî di vê bûyera dilêj de, lê dibe ku vê gotinê nikarîbû agirê dilê xizmên şehîdan vemirîne. Ji rojayekê û heta aniha jî rondek ji çavê me xelas nebûye, tin netîce tin nebû. Bidabta xwedarî girtim danima û weke bêjê in wela çû bi qeda û qeder û tişekî wilo çêbû di mistosfê de. Ev heliyayê wilo nivîsî. Her yek di hindûrê xwe de pêşa xwe dixsê û belkî tiş nadibîne jî bis ma bilê de hîla weke bi Erebî tê zimanê Erebî tê. Derbarî rastiya vê bûyera gotan ha tûlê pirsînên ji dil li ser çê nebûne, berpirsekî navendê ev agahî anîne ziman. رحمتي جوار تخوازن و پکروانی منا و پکروانی ملت کردن اگریگو چه بوی گلک تشت گلک عوامل بهفزورة جهاتنا هف نتیجه وجود مازوت غازي اكسجين لگور معلوماتی من غازي هاتیه Berovajî vêyekê hindek xizmên şehîdan dibînin gotan ha rastiya vê bûyerê ne diyar e. إيراكا من وكركيا من في مخصوص في هذا الشوطين حتى ها جبين كرجة متنيا وجبلي فيناك يجي يعني الشوطات اللي مدى هر هي ناشي بس أف تشتاقوا تشوبي حتى فيك اللي يجي أمنزان نا كي قضاء وقدر أمنزان نا هناك فعل فاعل أمنزان نتشوبيا حتى هذيك اللي يجي أمنزان شاش شوبي أم خبونا محققهم شارع قرن أم كات شوبي شنبيا أم هاي بقول قلنا كي شوكت بشي Piştî derbasbûna çil rojî li ser şewata navenda tenduristî Ata Xameyselûn hîn rastiya vê bûyerê ne diyar e û hîn malbatên şehîdan dipirsin gelo kî berpirsê vê kêmaniyê ye. Cano Şakir, Orient News, Qamişlo.